Evo, zdravo svima, evo idemo danas da vidimo, obiđamo neke, idemo u pekaru i idemo da uzmemo tamo moje blizu neke kuće, stanovi, šta su da vidimo. Pa da i to snimimo i tako da napravimo jedan video. Bili smo u zoološkom vrtu, vidjeli smo svašta, vidjeli ste. Niko nije ništa napisao, nikakav komentar, jel vam se sviđa, ne sviđa, tako to. Ja. Tako vidimo se, ajde. Evo koliko nam je gorivo. Obično je 3,57 galon, a dizel 4,59 galon. Znači opet je ošlo u vraga. Ali ne znam sad koliko je to tamo kod nas. Napišite u komentaru koliko je tamo kod nas gorivo. Ja, da se malo usporedimo da vidimo. Malo ovako da snimimo i malo usput ovu cestu i danas je petak, gužva. Opasne su vrućine vode. Ok, vidimo se. Ne znam, neko mi je napisao tamo u komentaru da snimi malo evropska auta, ali nema, ne mogu da nađem nigdje. Većinom je su njihova domaća ovdje. Ako su evropska, ali pokušat ću negdje da nađem da snimim. A od moje kuće nema kilometar Fordova tvornica gdje se proizvode auta, sve Ford. Onda Chevrolet isto je, sve to blizu mene, nema po kilometar. Oko moje kuće, znači Ford, najveća tvornica auta Forda i ovoga Chevroleta i koji ima drugi bi Chrysler i Mitsubishi rade zajedno u kooperaciji, valjda. Chrysler daje motor, a ovaj daje školjku. To tako ide. I tako da oko mene su, gledaj gužve, petak rođa, gledaj ti to. Zato ja se vraćam tamo s drugim putem, kraj aerodroma. Odeše ljudi za Nashville tamo. Ova desna strana ide za Nashville. Ćevape smo uzeli. Nema, to je prva klasa. Lepina, mehka. Sve. Nije dao da, mislim, čovjek neće da mu se snima tamo po ima puno gostiju. Čemo neki drugi put.
Evo nas, idemo, došli smo u drugo naselje pa da vidimo, ovo su kuće, nisu apartmani. Dobre kuće. Na primjer je ovaj gazda koji drži, on ima neđe, rećemo u Louisvilleu gdje ja živim, ima možda 3-4 kompleksa ovih kuća napravi pa onda čovjek prodaje. Čovjek bi rekao jedne iste, ne. Pogledaj ti to, ne. Da li da malo rupa je. Dobre kuće. Čiča sjedi u garaži. Stavili ovo drveće ispred, posadili po jedno, pa se, to je zaštita. Svaka kuća po garaži. Ja, ovo su kuće.
Ko bi rekao da je ovo sve drvo. Ovo što vidite malo kamenja, to oni uzmu savana, zalijepe ko biva da je ukras ono. Čovjek stavio noge u bazen, žena leži. Sjede u garaži, sjeku nekako meso, satarama. Indijci, ovo su iz Indije ljudi, neki u garaži sjede. Zavisi ko živi ovdje. To je bilo to što se tiče ovoga naselja. Čućemo se. Kanal. Ovdje sam ja magnetisao Agneš Fishing. A moj drugi kanal što imam, pecanje sa magnetom se zove. Pa sam ja ovdje prije godinu dana, morate pogledati, ima lijepi video. Ovdje sam bio magnetisao. Evo vidite, to je petkom gužva. Evo nam jedan kamion vam je do nas. Znate kakvi su njih kamioni. Tamo je highway. Aerodroma tamo, ja idem ovdje kraj aerodroma.
Eto vidite. Na primjer, gdje onaj za gorivo. Eno tamo. Pun. $16-18 pun. Ovo troši ko motor, evo majko. Vidite. Evo ljudi koji rade u UPS, vidite, u kući mora imati ovo zeleno. Eto, to je tamo i UPS. Tamo i avione. Aj vidit ćemo. Eto vidite, ja idem, obiđem oko aerodroma, tuda nema puno gužve. Pa recite, jel bolje tamo highway ili ovuda? Inače, u njih petkom je katastrofa. Koja gužva. Limit 35. Narod je 30. To je drugčije, nije to kao kod nas kilometre, ovdje su drugčije mjeri. Eno nam je avion. Ajde, sad kad se počne tamo bilast. Neće. Neko ne poštuje, žuri, obilazi. Jedan avion. Znati kolika je to grdosija. Namjerno naredaju ove evo ovdje nam je pruga. Ej, sad. Evo. Sve je blizu. Evo vidite, ovaj sklop kuća. Ovdje živi normalno narod, srednje kategorije. Kao što kaže, srednja kategorija naroda, tu spadam i ja. Da vidite kakve su ovdje. Ovo je crkva. Ovdje. Evo, još jedna je ovdje crkva bila, ali su prodali tu zgradu i onda samo skinuli odozgo onaj vrh. Kupili neki Somalci. Evo vidite. Sve jedne visina. Ova je samo obložena kamenjem.
ako volite video, lajkujte, pretplatite se, ništa vas ne košta, ko to kaže onaj, a meni dobro. Aj pozdrav.